Kene isurong kada kami no sinunod nga tao tinang patay ng parparigat king ka tape nga nakadanon ka idje Kurimaw samantala dakad toy ito'y batak kasano nga nakapan ka idjay istorya yung man lang no kasano din udi nga panagsarita yo ken ni Kenya. Idi na minsan nga Domingo sir ta mapang kami nga agasawa kinde tay kapsat ti ipag na mapang kami ag bakasyon idjay Tarlac kamiling Tarlac ket sakbay nga nagbiyahe kami tirabi iti Domingo kayat nakan rimwar ni Kenneth nga mapangkano idjay anda doke sa bareng jepidig ket kayat na nga itulod mi ngam kunamot ja kaduak hang kami nga makapan at agdiretso kami idjay banna na sir alam didak nga ron kayat nga itulod magmagna akon kunana nga mapan jepidigon kunana isulat tin odi nga nagsarita kan sir. So mahilig iso na magmag na talaga. Wan sir, mahilig. Kasla awan banog na. Oray rabrabi magmag na. Solso na to pidig. Nga mapanjay balay da alan corpus. Ta iso ti barkada na. Api nga magusto na't magmag na mamamuhi. Injak sir no api nga hilig na magmag na launay. Kasla kakaasi launay. Yung amo na may taglugan nga may sa mga. Wan sir, ikak ti pagplete na. Kaya na pala magmag na. Oray rabrabi Yung panag ko na, yung ma'am kaya na pagpag na yan. Naging gano'n si Kurimaw. Ay, haan nun sir. Agasong ta Kurimaw gana ti kasta. So haan ma'am. Haan Yung iti talaga iti pagigyanan na ma'am. Ay, haan sir. When sir, before nga nagpukaw, ito kapakwan ti umayan na. Kuna jay kasinsing ko nga jay tabog. Ni Kenneth, kuna da, ay injak amo, kuna kaser. Ta sangsangpot mi nga naggapo jay Tarlac kamiging, kunak. Pauna yung kuna da. Taham mo nga amo, no, sa dinot, ayan ni Kenneth nga anak mo, kuna da. Talaga nga, ko nga amo, apay aya. Ay apo, adda na pasamak nga disgrasya kanyana ko na. Parbangon ti Lunes deta. Bandong agalas gis. Agalas Distikwan. Ti bigat sir. Okay. Itikwan, kasat si Marulan mo. May kontak kanya kon atadak solsona dagita kakabsat ko dagita kakasinsing ko kinditoy kapakwan. Nga umay kayon ako na. Kasano nga makaumay ka awan pa'y ti pagluganak ko na. Nagsapsapulak pa lang ti nagluganak nga napandya Kurimaw. Ta iso ti nakasapulan ti bangkay ni Kenneth. Sakit mo tinakong ko. Atakas di tinapasamak na. Kut dapat ko maikan mo ti hostisya. Dahil siya nga napasamak. Nga panakatay na. No nalmos. Wano na disgrasya. Wano pinatay da. Taapay nga adat to'y batak. Apay biglang napan idjay Kurimaw nga naglutang-lutang ka no ti kastan. Wen. Yung kasmay sa ina ma'am, ano ti mariknayo panagpunayo, may sana napan idjay, napan nagdigos, no ti panagriknayo ket adda iti nang obra deto kay Juan. Siguro sir, tiamo. Addo ti kakong kontrana. Apay nga min ma'am, anong usually mo po nga No, salud-soda kanya na, awan bibiyang mo. Kasi lang ti pinagsasawa na kanya. Yung pwede hindi na palpalabas ma'am, adda ba nang ipangpang tatibiyag na? Awan mo sir. Awan mo pati naka-involvean na ko mga tayo seryoso nga gulo. Awan mo sir nga, nasing po. Awan pagkunang nga nalaing lang uminom, ti ara. Kanayon ba ma'am, mag-inom ti ara? No, lang nasakit tinakam na kasi. Mes-mes na lang ang ginom mo. Awan sir, kaya na ti may sangad yun, nga ada problema na. Oo. Ket na ibagan sa kanya yung ti pulisya,
when no i-suggest dan sa kada kayo nga ipa-autopsy, so ano iti decision yung aron ma? Si papalubos ak nga maaramid ti kas jay tapno maikan mo ti hostisya ti panakatay na no na disgrasya ijay kurimaw wenno ad pinatay da. Dayay lang ti kahit ko nga maamuan no tapno maikan ti hostisya ti panakatay na mat sir. When ma'am, yung kas pagarigan ada or tinangubra kanya na dito, ma'am tamabuyan nanto dito interview ana iti kayat yung ipadanan kada ko. Hala ka sabi ko matama konsensya day tanga nangaramid kanya na. Ta no anyaman ti basol na ako pakawanen da nga haang ko mga kasya nga pinatay da sir. Uri ko makinabkabil da no handa nga pinatay. Sada inyak amo na imbeleng da. Ijay kurimaw ta ti ko na ti police. Apa nga jay bangkay kinjay bagna. Nagkahiwa nagkasa adad jay kanu ana bakbakir kinjay may isa nga sinelas na. Apa nga awan jay may isa ken nakasuot jay may isa. Chinelas mo nga sapatos. Hamot sir. Okay, ma'am. Ket no baka lang no mangmangig na tayo ni Kenneth tata ma'am baka dayti kayat yung ibaka kengkuana. Kung ko na nga rod, sir, agreeing kas ko na naawang kamuta nga mangiturungan no sino tinangaramid king ka. Ipaltiin mo kanyak anak ko. Isurom kadagiti pulis no sino tinangaramid king ka tapno maikan ti hostisya ko na sir. Kanain ko nga tantan-awan ta kasana. Tuloy ko lang ma'am, no, nagparik na kadikada kayo, nagpartaang kadikada kayo, ito'y napasama ko. Hamot sir, kung naman dagitoy kakasisi na king kaiikit na sakbay ka no nga napasamak na natay. Kuna anak ano, baka matayak tong bigatan kuna na. Win. Ano din baga na apay ma'am? Hamot sir ngam ko na ni ante. Kaso ada ka kano ka kong kontak na. Nga sa din no ti ayan mo boss, kaano nga agkita ta kunana. So good friends na talaga. Ay na talaga sir. Daytoy adamag, ket isagsagot kada kayo ni Mrs. Aida Ganoticia Alexander ti Hawaii ken Jasmine Salohalo iti Barangay 20, San Pablo, San Nicolas.